Ole, chỉ bây vek ule, VSK TMSB application apps mobile apps kan ti kha kan ti chuak tran do na tuna hi chuan attendance pek na chau teacher attendance pek na chau kan la ti a hei upgrade zel turani a chuwang chuan upgrade hi nakina kan ti chho zel tur angai taila tuna bi ka chuan teacher attendance pek na chau kha ani a chuwang chuan chu at ti dan kan soi do na ni le tuna hian kan apps hi Play Store kan la update lova chuwang chuan download chop ti maila Google Drive kan da chu kan download mai do na a link hi kan in penga a link kami ang hian kan download do na ni ngo hei hi a link kania kan download do na nga chuan package installer package installer hi man tur ania tilai hian package installer kan manga ta hian a then chuan download phot ngai khan om mai the ni chu nakina tuna package installer kha aron lang ngal lo mai theya engani englova tuna mi hi kan englo lokanga kan ti thachin lokanga ka copy nga englova hen aron redirect mai the ni Chrome a hian chu kan thredonia Chrome a hian kan ti chinanga tiang hen aron lang mai thei ti hian khami redirect in click khan tiang hen aron lang mai thei aron lan chuan download in click anga chuan hetila hanin zoom anga in han zoom ava harve zoom lo pon ang lavin hei download anyway hi click turani ma download anyway kan click anga kha pakhata chuan in share tur chu in hemi in profile nena in lu chuan a install ngal top theyanga profile nena lu lo chuan tikhan hemi download phot hingai ni ka download photang in elo omdan tur chin tian file in download java ka open anga chuan a install do na ni mo a install do na ni install ka tianga chuan ta hian kan share tur chu hei hi ron om mai the ni mo Google Play protection hi a omda nei ang lova in phone a khan nge risky ti ang velte kharon om mai thei ma se a hla om chuang lovani hei hi Google Play a om lo wangin Google Play atanga lak ani lo wangin phone atanga Google Play protection a om awang khan hei hi ron ti ani ka scan anga ma bi ka hei chun hetiang kherlo point ron lang the ni khatiang ani khatianga har sat na nei in om chuan min hril donia in ti thelo la kha a video ten inon langa screenshot ang ten inon ang lo donia chu ka install anga tikhan azo tikhan hei security scan le anga kan video then khata hian thil dang soina sa theilu tu kamin tia thil dang kan soina sata hi ngai thachiang lo hian kan thil soi tho hi miron phone miron zot le thina chu wang chuan thil soi hi uluk de ngai thlang le chuan hetila hian alo omta a hei hi VSK mizo ti hi ni a hei hi kan apps chu lo ni ta ni kan hong don chinang hei hi alan dan ma sabera ni a ama sabera chuan kan soi tur chu kan in log in theia kan user ID a chuan kan englo ha kan hmanga kan login na teacher code le password kan hmanga chumi ma chuan password lo thei ngil to te tan khan mo password lo thei ngil to te tan khan password en dan kha kan soi to thona in hemi kan zir pa hen ka soi non le ang password forgot password a hnuai hen kan kalanga forgot password a chuan user ID hei chu teacher code khani maya kan chunga ke hi 1964 true ani a te kan chunga chuan kan continue wanga hei hi ron lang don ani mo hei hi achunga mi zo khi email ani a email hi pani pathum point nei theya engpo lo ni ta se in SMS nang mani school teacher profile ami angzel khaman turani chu hetila hian khu b atangin tana dot intia gmail te ke chuan ka hrengal sa a hei hi in lo hrelo palani chuan mo in lo hrelo palani chuan SMS in log inanga SMS a in log inanga hrelo hi kan tam thina
password kan sorry password kan hre to lo ti hi kan om fo me a hi hin in om riawa chuwang chuan password forgot kha ti hemi kan soi pa hian kan ti tel nga lang e chuan master a kan kala data correction a kan kala teacher a kan kala chuan modify teacher detail a hnuai ber a kan kalang chuan ta hian kan teacher code keima ni teacher code kan chunga kan filter anga tilai hian hi lo lang ta ni ta hian hei date of birth le email oma hetam email le date of birth hi mangani in email hi alo dik lo amo ani pon hetami ang tho hi mang alo dik lo ni phe chon hetilai teacher detail hi adikin in thak do ni chon date of birth po hetiang hian a omang chu kan hredon nia kha hetilai a hian tilai hian man tur ani chon date of birth bi ka hian hei hi ti hian alo lang ta a chon heti lo lan hian hei achunga hian pen lema oma pen lema hian an klikila ti khon aron omani mo hetilai tanga hetia kan han tia akum vel thang du lo khan mo hetilai akum thlan phota ti lo khan pen lema hian tiangan han tianga amaro chu hi in hriat tura chu a date format hi month tha ama sabera adota day adota year chu tiang chuan in enter do nia khamin enter zo nuwa khan hemin enter ve nuan in verify anga in verify khan in password aron langang chu password in lo thengil tak lo chuan khatiang khan in mang do nia chuan ka log in to ang hei hi ka log in ta ni tikhan kanin log in ta a ama sabera chuan profile kan endon ani mo profile a chuan hetilai achunga hian iming omna oma iming bula khan RT omna ki kan click ta a tian profile lo lang ani mo hei keima profile ani hei SMS a ang chia ka profile ani hei ka profile ani chuan profile hian enta a in profile hi adik lo ani chuan apma kan soizo tak chia SMS atang khan in profile dik lo hi in siam tha ang hei hi SMS mi ve karon display ni heta annoya hian change password to oma change password ta chuan current password hetilai current password ta hi chuan tuna in password man lai kha in manganga chuan hemi in ti zo a new password ta hian in password thar turin chunga chuan adot le a confirm password om le ta I password thar tur kha I chu le anga chu password chu alo ni ta a chuan a hnuaiah khian password requirement om ve ta a at least 6 character long athari siam don chuan engani 6 character angai ven character paruktal ini angai tin ani chu chuan a hnuaiah khian password match atia new password ti le confirm password kha ain mil tur ani tikhan kan hanin log in ta a hi kanin log in na chu alo ni ta ni tikhian khi kan enanga mark attendance report te leave report te oma chuan kita khian mark attendance khi kanan click ta a tikhian your location khi ain fetch ta ni ain fetch ta ni your location khi ron tak tikhian aron mutani aron mu khian khi anoi khi range cha oma range 16.22 ni ta amak thei ta ni amak thei ta ni cho kan hriat reng tura chu achunga khian hanen ula aron pol zewanga aron pol zew khian fetch tina ta second som dana ki ron pol zewa hidran khian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kha 10 a khan aron fetch le cheni chu second som tina aron fetch sa hetila hian alo dikngal chi alo ni pon a fetch huna kha a fetch that huna kha in ngak ve the ni mo in location kha atira aron mu dikngal lo pal pon engeni in lo tive in lo ngak ve thei tina ni chu in lo nga khan a ti engeni aron ama in rin siam thave don tina ni chu chu kan hredonia chuan kan hriat le tura chu important information khi en thuak taila ama sabera chuan your attendance can only be marked when you are physically present at your assigned location
i location tur tik takai op chawin a thei dawn ani chumi zia chu school location le i omna location a kha ai nai tur ani mo meter za thum ai na tlem tur ani chuan please arrive before 9:20 a.m. to avoid having to provide late remark nei lo nan dar ko le mi som ni ai thena ngai dar ko le mi som ni ri to chuan late remark pe ka ngai chuan adot le chuan ensure your device location service are enable and accurate i location service a kha enable ngai turani i on turani chuan a accurate pok turani hemi accurate lo hi kan om zeu zewa me pa po kan om na dik thei tlat lo khan om thina kha nge chan hi kan la mu chuak chia kala mu chuak chia lova khang kha chu phone lampang kha ani ka ring sok ma a chu wang chuan khang ho kha chu khatianga har sana kan la nei ni kha chuan a phone te po kha reset tir taila amo Google Map te po kha siam thataila khatiang te po khan update te po kha ngai mai theye chung te po chini mai theye to bera for any issues please contact your administrator to bera chuan engam har sat nei chuan administrator ne nei soidon nia hemi engani app design tu te mo kan hena po zona kha azo theireng bok ani ole tuna chuan attendance late in kan mark ve thung don ani mo a ma khan ka mark theirenga maro chu ka mark lova a late test na ka ti sum wang khi sana khi en ula dar ko le mi som ni pakhat ani to a chuan location of mu a dar ko le mi som ni pel to wangin arriving late ani tani khi ka late tani chu khatiang ani kha chon remarks ta tel nge ngai to a ashan khan amak top thei to lo ni remarks kha om nge ngai to chuwang chuan remarks kan da anga remarks a hian hemi ka test tu wang chung mani wang hian a remarks a khian portal test timang portal test kan tianga chuan mark attendance kati don ani tikhan ka mark ta ole tuna chuan attendance report ve thunga hi kan enanga mark attendance ka chu kan en to a attendance report han lut chin taila he hiron langani masapera chung hi en taila attendance report hi a duration chu niriat May sang ni som ni panga atanga ni som panga May sang ni som ni panga inkar ani mo May niriat atang he in tranta chung beri May niriat ani to beri May ni som panga hetila hian kan soyanga apanga hi chu May niriat hi chu pangai de ka present na at time po langa khu dare le mi som nga pakhata ka present na ni kwa hi ka casual leave mo ni kwa hi casual leave kala a chuan Saturday le Sunday weekend oma Monday ni som pani hi cholania ni som pathum ka present na ni som pali ka present boka ni som panga hi vo in hi ka present nani ma se late mo hi ahun panga chung ka thleng thowa ka late na chana chu khu remarks kun en ula portal test ka ti ni omje chu apa ngai kha chung ka ti thei thowa maro chu a portal hi ka test do wangin atlai khan khan achina kan muang khan late khan ka in mark ta tiang khuan dar ko le minute som ni pania late in mark ta ni kha khani ta chuna chunga hian dashboard ang khanom ta ma sabera present hi voi thum ka ne hemi in karbi ka hian late hi voi khat ka ne ya absent ka nei lova holiday voi khata oma weekend hi ni a oma leave hi voi khata om mo cl kha hei hi a duration a arrange hi kan ti zau du chon hei change om le ta ni calendar hi kan thla ka nga heta hian trend khat chuan kan share reng tura chu kan mobile hi a text te kan tilian vak thina ni mo kan zoom thina ni kan tilian share nom turin khata khan a app sa hi engeni a in fix engeni tinge kan tiang a sir ve hi lang tel lo hi om ve thina ni khatiang kan ni kha chuan a theilo kha om ve thin hetilai sir han pen alanga pen lem hi langa edit na anita a chu arrange edit na hi ni ta a hei hi ti han click hian arrange tiana thlan the ni mo hetala hian arrange hetilo po hian thlan the hi chu kan mang tangkai le tuk lo mai thei hei ai all samjok kha oma change a kan lut lenga
mo hemi a calendar to pa hian mo a calendar to pa hian kan thlang the ni kan arrange kan siam the ni January ni khata tanga tikhan kan click zawa January ni khat kha a end date tur hi vo in ni som panga tikhan hei lo in select vek ta ni mo a start date tur ka select a end date tur ka select le zawa ki lo in select vek ta chon he tilai kil sira hian save a le ta ni he save kan click chi hian hemi in ka range sa kan attendance aron lang do nei ka save chinang save hey aron lang ta present voice som li paria ta oma late voi li absent ka nei lawa holiday som li pani weekend som thum pariat leave voi thum chu hei hi January ni khata tanga vo in ni thlenga ka record ani ta a tian en thei vekani mo han en thata mai chinila January ni khata chum present pa nga ania hey present pa nga Saturday Sunday present hei ani attendance ka pek ni nen lam khan ala lang vekani hetla hian on training mo leave hi leave he tilai thi voi thum ka nei hi February ni ruka hian ka training a leave zinga hena telani chuan February ni som pali hi ani le ta a chuan February ni som ni pali hey ka leave na chana chu hetla hian school on duty on training hey ten oma he tilai hi chuan a remarks a inject to hey preparation tian oma hei hinang mani khain lo in check vek the ni year end vacation te tian oma khatiang khan in din muna kha in lo in check the ni kha soi thui du lo mayang tiang khan in du za khan lo en ve the ni hei hi record in om veka hai chu vek the ni chona dot le chon leave record hi chu leave big chau leave big chau he tilai kuma oma mo kum hi ni kum kan thlanga nga ni kuma hen leave wen za kalak mo ni kum bi ka September ni kum September vela tang khan kan trana VSK attendance September ni somni panga khan leave ka lo la to an hong chin taila remarks ala om lova chuan training a enge ka training po heta po remarks ala om lova atira khan training vel kan ti khan remarks da ala om lo kha a khoi ma sa te chonin hrianga khatiang hun live vel khala niang ku ka leave da na kha school duty ten ka chok hei hi chu hei result preparation remarks om to November hei chon remarks om to chuan kumin bi ka hian enge ka din mun kan enanga leave a hian training in local council election to training ka chuak to a exam preparation oma result preparation om boka hei hi private affairs in ni kwa mei khan chol kan la to boka ni hei hi akum ang po hian tian kan leave la ka kha mo casual leave kumina hian casual leave voi khat kala to a kumina casual leave voi zat ngei lak to ti te kha en don ta se entinana in report ate khan casual leave in lak to za te kha abik takin samagra thok te kan om phe chuan monthly performance ate po khan hemi mang hian in casual leave lak dana te unauthorized leave te theng khan he ta tang hian uncheck vek thei to don ti na ani chuan kha leave alo ni le ta a chuan help and support hi oma ti hei hi chu han share FAQ te po ma user guide te po oma hei hi chu kan share thei mai tura ngai taila a tho me kha kan apps thar chu lo ni ta a mo kan apps thar chu lo ni ta chu hei hi nakina update a om zelanga update om huna hei hi pai kher lovin a update hi link kanin pe anga amo Play Store lampanga kan da to chuan Play Store lampanga tang khan update zung thei to don ani Play Store ka kan da ma a update omani chuan a update link karon pe chewanga in install to panga hei payangai chuang lo install nan mi mai tur chu kan hredone chuan iOS mo iPhone mangho iOS version hi tuna hian engani englowa da nga yawang khan store Apple Store da nga yawang khan Apple Store la da lu theilawa iOS mangbik phone changkang ti mahang iPhone mangchin ho kha chuan Chrome vela tanga in lo la ti tho kha angai ri don ani kha tuna kan apps thar man tur chuani a nakina hemi teacher management a hian TMS a hian student ti ang chi te student khoi na tur ang chi te student attendance pek na tur ang chi zong kha heta hian da lu vek tum ani a chuwang chuan athara pianga hi update a piangin
thil thara hi thil thar om le thil kan thla ka te khang kharon soi kan tum nga tun apo hian anina taka chun te kan lu hian tian om hal mai ya nakina chuan teacher attendance bik lu na te no pang data correction khoina te mo no pang attendance pek na te mo khatiang kha a main page ata point ron om mai thei chu wang chuan kha alo dang lamani pon khatiang kha update kanin pezel tura ka ngai ani kha kan apps thar tur chu ni a har satna kan nei ni chuan kanin zot zel thei tura ngai taila a thaw me kalo me